Pulau Hambai ini Chongboro subjonal office ta creation kemo 2023 inci no Chong notified kya all Khedasara ebong Ananda Bazar North district o North zone under o boro duita subjonal creation kemo Chong onek din ha office ini temporary office setup kya boy chesta kya arpo office setup kya ma Chong sujuk kelama yamun karano tau Chong tababio construction kherman bakau cinta kelaye jaga nailaye no bo jaga riha bo jaga bagrahano puila hambai chini radon jaga bagraha chini radon joi bongno bareke hambai jano mami ke bong binim kha kahambe kiye bong bo bini jaga no ya pe rimon bo ye ke borono Chong subjonal office biskang construction nongnai subjonal office creation ma kemo karon ke bose tini damsara ni andaro bo subjon playo skao ke damsara subjon andaro playo ketau to bisi Chong creation khenman boye Chong already chini edisini taraf theke o Chong bisi ko creation kemo to new settlement ro je chini bru settlement boro bangma chini resettlement center pa tinta jaga mo boye Chongbrano kono village council Chongbai baha sujog mai nai boye edisini taraf theke Chong already borono notified kiye Chong creation ke paha arai ko until and unless state government ni concern sarawo finally panchayat ni je rule tomode brano abro block o ni outaro brano khose yangke abo subida brang mai yangmayo abon boye Chong bar state government hiyo appeal ko je request ko abo state government ko abono accept kini to abu ke chini village creation jeta kemo newly village creation total ADCO ke 123 nodes new village creation ma skamo je tumo ke 587 village council chini in whole ADC area to aboni plus 123 new creation Chong kemo to aboni msio jangbai Khedasara tawo Chong soita village council no toye keha subjon nai abo already bifurcate kepe mase officially chinthio record to abo new creation lasi ya abo new creation jotokon accept yak songale brang mane government ni rule brang central ebong state ni je scheme tomo central scheme tini niti aidin pongto tre finance 16 finance commission pongto bangma PDF fan abdimaro brang tio kayamuyo abon baye tawo Chong fulfill lang yako aring ko in future Chong asa ko abo fulfill hasike jamo soita village council ko yeno bo subjon na ambe tini Chong bono opening kema ha boro actually chini opening khelma tomo 23rd February Maharashtra program tomo Maharashtra immigration khelma ko aring ko bini apo busy schedule mon baye Chong arko kurmaya te tinio no Chong bo program no Chong success ke ha Maharashtra ni absent opono Chong bini nirdesh bai bini order bai no Chong bono opening kheri ha asa keo bo elaka biskamo bo bisoro kahamunai je kuno scheme je kuno development scheme government ni jeta phaimo abo sujug roni do ro jaga tumina pram maine abon bai na sobsame waiso je chini jeta government ni source government ni jeta je kuno implementation khane ke office now abo office jaga tongke Chong roni je kuno commercial na development ni bishoyo ba territory bishoyo Chong ro sob kisu kam kemo jaga tongye abo sujug public no jaga tinang riat ma abo na aini next mo abo dia no tinyo chin Maharashtra aini request lokhe bo accept keno bishoyo ko Chong grant keno notify kiye Chong creation करना है हमें इलाव खपचाओ चीन महाराष्ट्र में जब देखिए जो तो बे इलाका तो नहीं पानी काबू में बनो डिस्काउंट चौं जो तो मिले सामुंग ताऊ के डिस्काउंट पे चौं सामुंग का हम नहीं आके जननांग जो तो पाल रिमिंग के चौं एग्लोबे चौं के चौं नाम ये सामुंग ताऊ में नहीं हम भाई हम जो तो ना रिक्वेस्ट लाइन काबू में बनो भाई चौं पाला के चांगलाइना आंसर नहीं आइडियोलॉजी नो तो ये महाराष्ट्र में तो चौं डिस्काउंट पत्र चीन के डिमांड तो मरो अगर उन्हें फुलफिल करें नहीं भाई जो तो ना काबू ये आइन को करो ना